Dördü. Four. Ürünlerimiz tamamı bizim kendi imalatımızdır. Biz bu ürünlerimizi yaparken kesinlikle glikoz kullanmadan yapıyoruz. Sadece şeker ve artık o ürünün aroması, narsa, nar ekşisi, kayısı ise gerçek kayısı ya da incir kullanarak ve fıstığını, fındığını bol kullanarak yapıyoruz. Bu tarafta da Ramazan'a yönelik ürünlerimiz var. Onlarda ne diyecek olursak hurma, kayısı, incir. Ondan sonra kuru yemişlerimiz. İşte güzel bir Ramazan bekliyoruz. Bu yaptığımız işleme sedef kapma deniyor. Önce motifi çiziyoruz. Sonra kesi dediğimiz aletle yerlerini açıyoruz. Sonra 0.80'lik pirinç telimizi alıyoruz. Buraya telkarı yapıyoruz. Sonra oyuyoruz. Bu oyduğumuz yerlere de sedefler şekillendiriyoruz. Bu işe de sedef kapma deniyor. Ben 30 senedir yapıyorum. البته روزی دنیا گله گرمه و دوامی و او نشان روزی در که من تنها فتره دوامی وقتی دیل مول ده يعني مجبور شهري جاي خباد الكنو بيوسا كيبكينو او خورنا ما خوري جيب حالي دينو جوي دنياجي كخوشه يعني نا جرمه نا وصصاره وسيكاماجيك او سيكات كافت لقبا دو برا سعدون وبرا فاروق اندافي خبيره زلال زاخو سيكاما جالك بروشه سيكاما يا زاخويا ئەو شتانی کە هاوردەکان خواستی زیاتر لەسەر بێت لە دەرەوە زیاتر دێر وەک ئەو احتیمامی کە دراوە بە هاوردەی میوەکان لە دەرەوە نادرێت بە ئینەکە خوان بە زۆر ئەوکو خواستی هاوڵاتیان زیاتر خواستی لە میوەکان بە گرنگی زیاتر بە میوەکانی خۆمان دەدرێت وەک ئەوانەی کە لە دەرەوە دێت. لە مانگ ڕەمەزانە نرخەکان زیاتر بەرزەبنەوە زیاتر بەوەی کە داواکاری هاوڵاتیانەوە کە هەر شتێکە خواستی لەسەر نرخەکان زیاتر بەرزەکەنەوە ئەوەش زیاتر دەکەوێتەوە سەر بازرگانەکان لە جێخوان کە گرانەکە لە بۆ کڕیارش زیاتر گرانترە بێت.